bamemba babisheshe sako abayitabira umukazano bakarabamo izuba rya nyuma baziba kwasibwe bitereke umukoro gukorirwa kitebe cya sakwezi kandi gukurirwe uwe by'ubushobozi ahabwa ibanda municipality de Butugume bego kubika ngo tukurya nogera ngo burizoba ntwetera kugira ngo kunaje kuri umutwaro mbike 2000 ubundi tekatekeranye nchakari ogu arukwasa abahanguzi ebitereke byabo abehanangeriza kushomesa abana bikira abana yoni manya okushoma ekikumanyisa okushoma nico kintu kimwe kikubasha transforming society memba omwe wahangwire ente kandi abantu batahire nembuzi enkoko hamwe na nebindi ecyo kubanza ekabe ryente entoka wo kure mugabo igana 2 buri mugabo kaba guru mutwaro so umuntu yabaze kure emgabejo no muntu omwe niwe yabaze kucheta bamo mumuyeguzamu umugore mugabo so institution yito yo netambura mahura ngo yakozere branches so icyo nicoboreka ngo institution yito institution yanyu y'umwatwazize eriho nerga stage yemwe nezahandisha abatungire bitereke ukuntu kwe bagambere bari kusima sako yabo rashemerirwa bwizoberi abo kwa gwa unundwa ndiko kubanza ukangure kitereke kanagiro mukazana katina hangura ngana janturhanga kwate hanga ko kwija nanje ko kagarike mukando kwase mpango bagira ngo hariyo kwatubururu akaruru kunakoziremu nakakwata namwe nikinaha nakagira ngo byane bishuba reba nente nimugireba sako yabisheshe nemwe omuzasako zayambirweho government kutandika kandi obwatene kora kurunje munonga n'amatajana umuri erya kashangura rya kahungu kandi eriyo neza no kwigura hirya katano umuri kabambero ka mwenge amakuru akagasha kwa Timothy Mushabe.